Drip me kule manzini gagas. Amantombazane mfethu uzothola omunye ozomenzela lento lehlule kumenzela yona yayibo and mawusa uneshwap ngiyamthanda mfethu ishwap mfethu hayi sikubona ngemuva mina ngibuza ukukhona osafuna ukuvota ibuka icorruption yala maqembu asazi bafethu ngicela niphawule lapho comment siboshwa siphila kamnandi ukudlula mina la ngaphandle hayi kanjani manje ngiyakutshela imali yenzi ufake inzipho pho kwenzi ya siyanthanda ngiphafile hayi bona ke lapho ke mina wena uthi isinqa noma ibele welele sanibonani bafethu bonane ya sisibuyile on another episode by Mr Benz and usiphelele la Mr Mareza siyabonga ninjani bafethu so siyaphila mfethu mina nje kwelami isaya lami grand batsini ndoda kusaseyile ndaba le kodwa soshesha ukudlula kuyo mfethu akhumbula sikhuluma ngalabantu laba bokufika le gang yes elambe nge30 yeah wendoda lento yakhona isiserious ke la eNewcastle ndoda ngibona ivideo yomunye ugogo xoxa ngengane yakhe mfethu ethi umzukulu wakhe ubuye ne-energy drink umntanami ufike la endlini ebephethe i-energy drink nama biscuit manje umntanami uthesuka lapho wayekhala ngokuthi ilukhuja isifuba sakhe kuthi yayaluza inhliziyo ithi akahlanza ngathi mina hlanza mntanami wahlanza amfakela amanzi ashisayo ngathi hlanza wahlanza uthe umntanami ngivakala kwathi ayi siyashisa isifuba ngathi nginomlilo sesifubeni hawo kahle yeah mina kodwa yazi angishintshile ke ekuthenini bahambe noma kuthiwa kunjani but ngiyacabanga lezo indaba lezo nazo ndoda mina kubhlungu nje mfethu yabona nje isimo abadlula kuso le yamndeni yabo ukungayimisele nje mfethu phela lento lena usungcwaba ungalindele manje yeah out of nowhere yabo and ngokuphuma kwami nje uthi ngoba ngilana nje ngiphuzela energy drink sengihlela khona phambi kwayo nje le podcast uyabona hayi kona kubhlungu lezo because u30 minutes ubumningi eqeda kuphuza energy drink mangizwe istory ngiyacabanga akayiqedanga noma nje uyiphuzile wayiqeda ezumuntu vele obeyithenga yabo mina ngokubuka kwami yasimbamba phela lento le sekungenzeka lezi zinto sebeyifaka phakathi vele because vele iswallow down lento le ihlale phansi so ekuyiqedeni kwakhe mhlawumbe isuke seyistrong lento esuke ifakiwe vele kushube kakhulu manje futhi kushube kakhulu yabona nje kumele sibheke yonke into because labantu bakhanda amakheke kuningi boy kuningi bayekhandela even ama yeast ama coke wasani yeah uyawubona futhi umehluko phasi kwento ethengwe lapha kule store lesi sabantu bokufika nento ethengwe retail yesebox umehluko omkhulu and abaziyo kababhemayo bayawazi nasogwayini labantu bayikhandela ugwayi wabo manje yebo ama video siyawabona ngesikuphike lokho bafethu ezimbi nje indaba ngithi nokubona bathi labogwayi laba abangama fake ababi ne la kwi barcode akukhona inamba yeah khona inamba bathi khona like PTY Ltd yabo ukuthi original noma ufake ino nenamba yeah enenamba original bathi original enenamba yes enganayo kusuke kuyile fake vela bayikhandela wona yabo so nje kwababhema ngiqaphele kakhulu bafethu ikunzima ngempela sesilindele i30 nje bevele behambe one time because umningi umonakalo vele osazoyenzakala even though sebehambile but kungcono ukuthi behambe kunokuthi behlale la beqhubeke besibulala because manje futhi abanye abantu phela manje labantu baqashe eindaweni zabantu yeah and angeke bakhethe umndeni onemali abantu babeka icontainer basuke bayibona icontainer ngazathi bayacinga bangene babuze babuka isimo yabo bese baya approach because vele nabo bazorenta kuwe bazokunika imali umndeni uzothola imali vele ngithi uyayibona uthi we okona omunye nje ongeka amxosha ubuka isinkwa sakhe uthi awu bantu kuba bhlungu ngempela ekhambe kwakhe kunzima kodwa kumele senzeni ekugcineni hayi abahambe ekugcineni abahambe otherwise namhlanje lesibili uMonday yeah iMonday Blue Monday namhlanje ndo so happy Machita Monday sikhona bafethu hayi sikhona yona manje iseduze ndo hayi le World Cup le senza singalali kumanje ngikhathele nje le lama game adlala ekseni eintatha angithi manje ama time zone vele ahlukene yabo
so khona ezodlala ngo5 ekseni lapho uyavuka yespanini ubungalele ububuya ngo1 mhlambe ngo12 or 3 uyabona ukuthi senkingeni ngempela noma ibhola ulala umile ngempela ngiyabona enye video security elele ilele kodumile yabo umuntu mawuzombamba vele usumbona ukuthi nangeseko ulele ngiyacabanga caption vele ibhaliwe lapho ukuthi hayi World Cup esenza singalali Mfethu usuke sibhenga amehla abovu ndode asifune ephutha mfethu. Hayi kona kungcono ngoba la wethu awuthiwa ama games cisha adlale nje sonke sisabhekile la as umSouthern vele waqala neMexico sabuya sadlala nelokhunjana. Sadlala nani kami game yesibili? Nilona iRepublic of Zechin. Yeah izesh. Igama langidlula lela kodwa nje phela ngizolibiza. Konilokho bafethu otherwise isibheke u game 3. Uthini game 3? Uyadlala nawo ngelesine lo game lo. Predicted ababhejayo lapha. Hey yabona lapha yana mina ngingafaka nje straight win sebafana cause vele kuyabaphoqa ukuthi bewine kuloko lama China lawo ayadlala impela yezo kodwa manje thina kuyasiphoqa ukuthi siwine ukuze sondlulela phela kuma knockout stages last 32 eish ndoda kunzima isikhoke angengikwazi ukuthi ngispredict but yabona nje so far nje amagoli asiwaboni makudlala ibafana ngisho nje ngithi 1-0 noma nje bekore 2 early yabo singaconsiderwa goal mhlambe lapho singakhona ukuthi sibuye sidefend but otherwise nje eyasazi ngempela kuyozala nkomo ngoba nomkwena nje thola iyellow card le umisa yona le game eish kubhlungu kakhulu ke mfethu kumele athathe umbokazi sesithembele kuhuku asazi ngempela ukuthi uzothina ethatha umbokazi ambeke esiswini lapha hayi uzokwazi umbokazi ukushaya ezothola nje umuntu ozomnika ashaya ngoba uyashaya leyamjida washaya qhumisa ibhola njengobani qhumisa ibhola ngizwa kuthiwa la mabhola lawa ayachargewa like asebenza ngogesi iqiniso vele lamabhola abadlala ngawo yes le World Cup nje cause ngeke ngabona lapha bebhala distance yabo ilihambayo ukuthi mhlawumbe ihamba ngefrequency engakanani ukusuka la iya lapha yayibona into kanjalo like liyakhona ukubala ispeed libali uzothola ibhola elikhandwe equipation like etestiwe mhlawumbe kunama wiring lapha phakathi ne angazi nami ngiyakholwa mina kodwa angazi angisho ukuthi kunama wire phakathi but liyakhona ukuba ucalculate idistance mangabe ngikhahlela ukuthi lizobreaka kuphi lona noma like idistance kanjani let's say ngise 18 ne ngugoalkeeper ngisusa ibhola vele yes ukulishaya nje kwami lifike badlalini leso speed leso esizohamba siyakhona ukuthi sidisplay kodwa umbokazi angas exceed umbokazi hayi umbokazi ibhoza ngikho ngisho ngithi hayi unga ride impela lapha esiswini maye ezokhona nje ukuthi bemnikeza ibhola ashaye sazingana ngavela ashaye kuyipali mawuzokhumisa ibhola kanje South Africa ngiyithanda hayi kunzima impela accept ukuthi izoluza mina ngengqondo nangenhliziyo mina la siyabuya mfana siyangena kula 32 ne lutho boy hawu usho ukuthi siyobalinda le Artam laba abazulu abantu kuyapha ku social media ethu bayadlala ukudlala fethu cause enye into singakhuluma kanje ucoach uHugo Broos ayibone lelo uzokutshela ukuthi mina nginendaba ukuthi batheni angithi phela nguyevelo incharge uthini wena ngale ikhuluma ku social media yabo wathi hayi mina I don't care about social media lo baba lo zakhe yena phela vele uHugo yazi uyasikhosta uyasikhosta too much cause manje ngabe sidlalela ama wins yabo sinaba abadlali vele inqwaba angazi yena mfethu laba bakhe ubathemba ngokubuka iphi performance yabo yabo cause iperformance yabo real mfethu uyayibona sure performance yabo Mremi beside uthi Pirates yabo performance yabo bonke nje nayi Chiefs inaba abaperformayo mfethu ngithini kodwa like ukugqama yabo amajita ya perform mfethu too much and lawa le emazweni mfethu mina kuqaqwa ikahle leso sikhathi nje mfethu uthi uzozokuthiwa uKabini uperforme kahle kuleyo game yabo kuze kutrend kufike nangapha eSouth Africa yabo sizobona ukuphela nathi shothi umuntu osikhostayo la ucoach wethu ne coach wethu cause abadlali vele obvious nangu umbokazi wahamba eshisa la kuPirates wafike wenzani kuChicago sehla yini status mawuvuka ekseni ubona ipost yambokazi mawuvuka ekseni ubona ipost yambokazi imbokazi shama to save bambiza kanjalo ngale phesheya yabo this and that so nje ngithi mina mfethu squad ngiyakutshela sobuya mzana hayi mina ngisasenalo lelo themba Brian khona mina khona liko manje sizowina ngisho njalo ngithi sowina khona ukuthi ngobani ke score ngazi but nje hayi
mawukuthi ngempela amahememe siwazwayo ukuthi bazothatha umbokazi bambeke lapha noma mangathiwa kwenzeka ngalendlela sicabanga ngayo kwenzeke lokho umbokazi asazi go defender ba bakhona uSibisi omdawu okoni abantu abasase safe la yeah ba safe because yeah banama yelo yes bakhona hey uthini ke ngoThembazwane first game ethole red card mfethu uThembazwane sekagugile mfethu kwanaye kodwa uBros ugugile man ngathatha kanjani umdlali obengadlala even etimini yakhe buza mina ngithi uThembazwane since angena wambona yini ngalibona mina ngalibuka lokuqala wayekhona ebholeni but ayengekho futhi at yeah appearance yakhe nje it was not like ukuthinta kwakhe nje ibhola kuzange kube isikhathi eside yeah lo muntu phela mfethu kade agcina ukudlala yabo because even kwiMamelodi Sundowns bengadlala yabo beshukisha nje ibench lizoqhebezele so akwazi ukuthi noHugo na afika athatha abadlali kanje azoba dlalisa kodwa behlele lokhunjaneni yamazi lonje uThemba Inkosi but ilodge idlala kamnandi yamjitelana ngiyamthanda mfethu angazi waya ngamletha ngibekumela lethe ama youngsters abantu abakhulayo vele yabo njengabo Mfukeng yabo even though sazi ukuthi lapha yakunzima ngempela kwi World Cup akudlali nombani awucabanga ukuba siqhatha noYamal futhi ubuyisa ngeSouth Africa futhi uYamal phela uYamal ngaya yonke eSouth Africa kodwa Mosi yabona mangathiwa mhlambe bekhona loyo Yamal loyo mhlambe kuma group stages with Spain bakhona noMfukeng ngithi bakule age group yabo engeke amfana yabona ukuthi kahle kahle oscostayo la Hugo yascosta eyintweni Hugo yascosta ngiyakuvumela so nje mina ngisazi ngempela ukuthi into esoyithini le but otherwise siyayisupporta ibafana and now lawo mathemba ukuthi ngawina singawo futhi lokuthi ayababuye yabo so asazi ngempela kuyenzakalani yeah esisakhuluma ngamathemba ndoda yabona fethu kunenye nje ivideo bengiyibuka ubani X noma ubani X ngeke ngambona loyo story sama ngazi nalomjita lo munye si lapha fethu aza nginakanga kahle kodwa nje angiyibonanga nami kahle la ibeef yabo ukuthi isukapi but uX ngazathi beprovoke uma yabo bemprovoke yasimo segame yabona nokuthini usehoti vele emdala so nje uyaqhathanisa mfethu ngagcina nini nje vele ukuze ingoma zama amajita aya drop akukuthi mhlambe yithi singasabalandeli but nami ke nje mhlambe let's say mhlambe ihits lakhe nje likhona noma ke wavela sekukudala because ngamgcina nje besakhipha bonke mina nje ngamgcina besamlanda lamajita yavele bekhona no KO vele nabo showcase so uba uMagza indoda uMax Mac wazwana ndo Stugithini showcase at least ifethu amajita yazanywa fethu UX asimazi uhloseni ngalento yakhe mhlawumbe naye ufunela igama sazi noma yimi bengiqala ukumazi yabo but kuyenzeka vele ku social media uyalazi ke kuma too much ngiyamfatela ngiyamrespecta besilalela ingoma zabo sasebancane ungayitshela nawe nokuthi uzuyabona uyabona sibukela kubo futhi case side dog bekumnandi ngalezo insuku kodwa nje ngiyamangala manje because lo mjita for sure ke uyintwana kunoma vele backdin kabi yabo leta yenzayo mfethu phela ngazi noma bemthuka yini noma ngizwe kabi noma bemkhuluma kabi uyabona nje umuntu mawuzomchukuluza nayihlaza kodwa uma into la khona uyabona musukuthi awulona nje kufana nale besikhuluma ngayo last episode le ndaba le yabo yamaqhwela le ubani kambe le olakhapha show noSimamizi yabo izinto ezikanjalo lezi zinto uhlezi vele uyilindele egameni social media provoke lo noma no angazi bese ngikho nami ngithi anginayo isho yayo lento sengisho lokuleya video lengiyibukile yabo mayechaza la esho ukuthi uma ilethe yabo so ngibonile nje ukuthi hayi lo mhlambe uyibhayela nje igama nje unstaff sazi kodwa kumele siseshe kahle because bethu angifuni ukukhuluma ngento esinayo yabo bazositshela uzosifakazela bese awusifakazele futhi Shuthi tenzekayo lapha bafethu endaweni yama sure uNtwana uX lo nimshoyo ubiza uma ngetrash nika
athi OG selifaked up alisakhipha umusic o grand athi OG seluyile so into enzekile ke bambiza ukuthi azo confront asho lento beyisho lapha eKasijeni so yiyo into enzekile ke untwana wayisho kwenye podcast base bemlanda no untwana une page la khona nje like ayikhulumela artist work uhlezi wafaka yena uX showcase okay yakuthola ngiyayibona ke lento mfethu ngiyayibona ke lento ukuthi isukaphi ngempela kahle mfethu uvele mfethu mangathi sayibheka nathi le mina nje ngelami side dog ngoba bese kushilo vele ingoma uma ingamgcina nini ayisikukudala hit la naye kuyomele avele kuma charts Facebook ngibone nami ukuthi at least uyaziphusha yabo because vele manje uyabona vele agcina kudala mfethu sekubusa zona le ntwana manje showcase kodwa naye ke lokho okubani X amnankane ngimazi ayinamkhane ngimazi kahle thothi bayaphushana thothi intwana yakhe lo uyayazi asazi phela ngesazi ngempela izinto ziyenzeka ayizenzeki izinto mfethu ziyenzeka mfethu kuningi okwenzakalayo singesazi ke ukuthi ngempela kuyogcina phi kuyophelela phi ngempela kuyobonakala khona hayi asazi ikahle nje vele yabona nje la eMsouthern mina ngisazi ukuthi ngempela sekumele kwenziwa naku kuyavotwa manje bekubhaliswa ngithi emavikini hayi man kuyo le weekend le bekubhalisela ukuvota subhalisile wena lutho mina ngikabhalisi and manje ngizwe enye out lapha nakhona enye out nje enginokuhamba nayo yabo ithi le out angeke engathi angeke uthi khona umunye umjita naye obekade efake iCV sami somehow yabo efuna ispan so mayefuna ispan kanjalo ngathi sekune paperwork yakhona la kubhekwa khona ukuthi uyavota yini noma uregistile and stuff yabo so nami before bekuthathe yabo lezo zinto lezo ipolitiki yethu sifuna ukusivotisa ngeke hayi mina mfana nangepartner ngephutha engaka amaqembu ngempela ngeke engaka mina ngeke ngivote face angeke amane bengangeke mina ngake ngavota before nini last kulama election la last kwakuvotelwani kambe iprovincial yini so kulokho kuvotela ilocal yamakhansela bekumele babhaliswe angazi noma sekuvaliwe noma kusazoqhubeka kahle mina ngibuza ukuthi khona osafuna ukuvota ibuka icorruption yalamaqembu asazi bafethu ngicela niphawule lapho comment nisitshele ukuthi kwenzakalani nisini la ngepolitiki la eSouth Africa nayi MK yafika yalauncha within a week yayisina ama million followers nicomment lapho futhi nisitshele ukuthi nisini ngani ngepolitiki la yaseSouth Africa nangu no Ramaphosa naye asazi sini indaba yaRamaphosa lecala lakhe kuningi ngo Ramaphosa kuningi yabona abantu mabethi bayazama ukuthi baphinde begoqwe futhi yabona nje kuningi nangu nomkhwanazi kwenzakalani baningi abantu ababoshwa abanye yabo amahlaza abantu nje kuningi okwenzakalayo so nje hayi ngiyayivuma le yanto mina ila wabona khona ukuthi imali ikahle la ikahle khona nalesikhwama sakhona lesi sinyisisa kaulwethu bathi imali lesasikhwama elodo wena abantu sebesenza bathala manje ndoda mangathiwa nje basinika nje million ingayenzeka nje yonto leyo effect kahle nje u350 singasho ukuthi nje effect ngaba abantu bahola ngale kwa1000 ngo350 kodwa bafethu le ndaba yo350 le mina ngake ngasesha dog siboshwa siphila kamnandi ukudlula mina la ngaphandle hayi kanjani manje ngiyakutshela mina hayi ngicela ungichazele bhuti ngaliphi nje cause isiboshwa sivuka ekseni yemintamba manje mina ngizobe nginempahla ejele zokugqoka ngizobe nginokudla engikutholayo ugovernment uyangenelela ntwana yami ngiphila kamnandi ukudlula wena ngiyakhona nokufunda ngiphume nema degree ngiyakhona ukwenza into eningi ejele why safesa yabona ukuthi omunye umuntu angagcine ezenzela icrime just for ukuthi yabo njengayo sothi mina nginabazali nje ngiyabona sahlahla impilo enzima la mina ngalikhanda icala ngihambe ngejele ngifike ngifunde khona ngenze yonke into khona ngidle khona because anginago ukudla ngaphandle uyayibona into ekanjalo khona ngake ngamsesho owasho njalo like bekuyi example le ngithi uyabona ukuthi ikhona into ekanjalo dog umuntu uyabona ukuthi anginani mangigange Christ ngiyathola still mangiboshwa nginalo iplan engizoliphila phakathi uzosurvive uzosurvive uzazi ufunani vele uzosurvive dog tshela ngabantu abakanjalo yabo uthi
mina nawe hlo kanjani ingane yakho kumele uyithengele uniform wena showcase uyicarry dog kumele uyenzele yonke ningi sengiresponsible as umzali umuntu une transport ejele mayifuna ukuya kule jele yabo phela izenzo zakhe ezimenza ukuthi ufuna ukuya nami ngifuna ukukhuphuka nje ngiyabulala ngoba ngiyazi isizulu sasiqinisile impela masithi indoda nendoda yophiliswa inqumo zayo ngiyavuma futhi lokho mina mawuhlampile phela futhi awonseki ukuthi ngibeka amabala kulokho ngiyayizwa lento oyisho ngiyayizwa impela so yikho ngikutshela ukuthi ndoda kushube kakhulu eSouth Africa into zala nje ngoba kusakudilwa nale system abahambe ayiwanda kuyoba njani after laba basanda kuboshwa mfethu kuningi kumele or ngalelo suku nje le30 ukuthi kuyobe kunjani social media reality ne kuzobe kunjani kusasa sithengapi kuningi kuthuleke kanjani la eNewcastle ingathi la bacasha khona nje laba bemkhukha abasekho yasuswa imkhukha imeya lapha usho sebesemalokishini bakhona vele angithi bakhona vele la bacashise bakhona kuSkopasi ikahle kahle ngeke ngibale amakasi ngamakasi but nje bakhona locally la emakasana badayisela imthanyelo bakhanda mabavu zambonana ekhaya zonke yabona nje bayiphilisa ke labo mina ngibajaji yabo because uyababona bahlwempu ngempela labantu bayazama ukuthi beene leyo mali leyo 50 rand leyo 10 rand labantu fethu banezathu zabo nabo yabo khona lokho ukuthi nalizwe thizeni linomnotho ongaka icurrency yakhona irights amathuba omsebenzi akhona ngithi uyabona nabantu abaningi la eNewcastle bayaphuma beye kuMpumalanga ko GP eindaweni nje la khona imali yabo so nabo mhlambe kusukeni kwabo le emakhaya basuswa izimo ezikanjalo ukuthi ayeke siyozama impilo ngale ko South Africa yabo uphuma kanjani ungenaphepha kwe-country yakho uziyonke nayo ke inkinga la ifika nami yabo ngisayibuza ukukuningi qala lapho ke inkinga yabo kushuthi lapho kusuke sekusebenza inkani yabo le ngeke bazothi mabefika ngapha lenkani yabo ingabasebenzeli yabo bagaxele yabasebenzela ngithi manje lento ifuna ube smart wise yabo la ekhanda nakuku so nje mina ngiyabazwela abanye yabo abanye ke kodwa nje bazenza njengalaba nje abasibulalela abafowethu basibulalela izingane slow poison kuningi sesikubonile ku social media ugwayi khona wawudabula kuningi basifakela amaphilisi yabona nje bayikhandela bayasibulala ikahle kahle nje ngisho ukuthi mhlawumbe iSouth Africa iphathwe kwabila ama foreigner lawa afike enza izinto ezibhedayo la because angesethi ilaba abamnyama kuphela yabo khona nje umthanyelo nami ngingakwazi ngisho ukukhanda mfethu lo webala kodwa bona bayawukhanda banemshini yokukhanda yabona sho izinto zezandla singabavumela ukuthi beqhubeke besupply ezintweni zezandla ekanjalo amarigi yabona banokwakhanda imthanyelo mina into ephinde ngibablamele yona ukuthi yonke le mali abayenza la bayisa ngani kubo uyabablame ngalokho blame nje but awukwazi ukuphanda imali la uhambiselekini angithi usuka khona vele le uthi wena usuka ekhaya eNewcastle yozamela abantwana or umndeni kuphi koJozi kanje so imali ozoyena vele la da ususitholile isipani uzothumela ekhaya nabo the same thing applies abayenzayo yabo futhi kuyenzeka ukuthi mhlambe kwamanye amazwe ke mhlambe irand la ngapha lifike libe imali eningi le mhlambe like kuMalawi yabo i1 quarter yangale cishe 100 something eMalawi equivalent to irand la yabo but le mali yabo le mabeyisebenzisa sebeyiconvert incane yabo into engekho so nje kunzima ngempela ku ndoda ungeza 1 billion naira mfethu kanti 500 and manje lezi zinto ziyadura mhlawumbe isakala semende lithi 350 yabo or 3.5 dependa nge 1000 uzozo 1000 engazathi namba kanti into engekho fethu nayo nje fethu so nje bona mina into engabatshela yona ukuthi mabazama ukulungisa le makubo government wabo upolitiki waso njengoba nathi siqondisa ngapha bafethu hayi ukuthi xenophobic kwazi ukuthi akayiboni South Africa ukuthi enzani ubona kahle bayazi bonke ubani kambe lowo bethi yena ngeke azakhipha amabhasi president yakuphi kambe le akusiyase ngathi Zimbabwe if I'm not mistaken angisazi but nje bechaza nayesho lapha ukuthi yena kunamabhasi wathi akayingeni bafuna la bahamba yabona into kanjalo bahambelana cause khona nalo angazi noma ungizwe yini lo Themba lakhe leli nang lo
aba angazi bamthola ku building babembuza kanti akaqondanga yabo lena wayezama ukuma ngomthetho ukuthi phela ngathi khona abantu phela sabazi umthetho ame ngomthetho wena uyipolisa yini yabo uphethe lokho yabo yini into egunyazayo ukuthi yabo uzongikhiphisa yabo into ekanjalo ngabona ukuthi yabo le ndoda yawazi umthetho futhi ihlakaniphile kuba khona ekwenzayo ku wrong foreign yabo mawuthi foreign egcineni yes uyi foreign kanti egcineni uyafuneka ngalezweni ume ngomthetho ngapha kanti uyazi ukuthi ngani ngesifunakalayo ngalo yabo ubhizi ucashile la usaphusha wona lobushikashika la indoda kuningi kunzima impela because vele ngokuzwa kwami futhi thiwa abanye hayi abanye man wonke umuntu ozohamba nje la uyi-foreign oseyangale before like ungene ebhasini kuyabhekwa la ama documents akho ukuthi wena unayo ni criminal record la izinto kumele ibhekwe even nale mhlambe mawusufika kuyobhekwa futhi manje because labantu abamabeganga la banokuthathwa beyoboshwa le emazweni akubo enye into fethu ushawa imali xhopha mina sonke phela siphilela yona imali but khona lokho ukuthi uno khona uzobalisa mfethu aza kuphushele nje mhlawumbe imali private nawe uyabona ukuthi hayi imali uyiphushila akekho ngibonile uzosalisa umenzela izinto eziqondile shawa yilabo bantu aba desperate lapha abasebenza khona maybe kuma border mfethu yabo thothi kufika umuntu kuningi okwenzakalayo ngempela avela khona idili lo muntu ofuna eindoda yabona imali ayi impande yesono ayilungisa impela lento mfethu amaphoyisa nje mfethu awaqinisekise nje mfethu ukuthi ahlahle indlela yabo yokusebenza iya upgrade kunale abayenza ngayo yabo because kuningi asikuvelile kuningi impela yabona nje nale ukuthi sekudingeka iwarranty before ngisesh kodwa ngazi kahle ukuthi lento senginayo full information ukuthi lento engizoyifuna lapha nikhona and wrong illegal kumele uboshwe necala yabo into kanjalo futhi abe nje yaphuma leyo nto leyo lo mthetho wewarranty ukuthi mabezosesha la aqale kufuneka iwarranty nani yes lezo zinto lezo nje just nje bekumele mhlambe be display ibadge kuphela yabo ibadge like lezi zinto zakhona lezi ukuthi egunyazayo ukuthi cha ngiphoyisa ngempela yabo because usungayitshontsha uniform ngithi ngiphoyisa ngasilona iphoyisa yeah something ezo display ukuthi I know ngomthetho ngempela boom ziyakhala ke lapha so le ama warrant nami ngiyayibona ngathi iyadonsisa ngempela because manje fethu kuzeka izinto gcina manje seku late usawuqala ngewarrant lo muntu usekhonile ukufihlwa half usekhonile ukuhambisa isidumbu or usecimile ufakazi basibulele kakhulu ama drugs kuningi yabona kodwa indlela yabo yokuhlakanipha seyindlulele manje because bayaganga basibulala basipoisona kuningi nje kuningi ngabo asalile ngani bafowethu but asikho xenophobic bafowethu namagama abezulu labantu hawu pheze labantu la mina bayangixaka impela yazi bangixaka nje because baningi benza izinto ezibhedayo wesi balala nosisi bethu bayabathanda ke phela lapho yikho nomenzi wavelwa ayikhiphela ingoma ayikhiphela ingoma yama friend trend wale Newcastle nje ngaleyo nto lo kwakubani kambe lo kona lokho kodwa nje siyambona le foreign ayinentshebe nje isidudli impela bafethu kodwa naye ngasho ukuthi wamblessa lilana liphatha sezizonke ke ingane le yamchita fethu akakuphathele 3-4 ngenihlala ningavumi vele nani mantombazana ngithanda imali mos futhi awalana fethu ayasiphoxa nje fethu athi baby ngicela ungiphe imali yenzipho ufake inzipho pho kwenzipho wawangibona ngigunda impandla mina ngithi ngifuna ukuyogunda inwele seyisukile hayi kanjani like what the fuck dog like kanjani phekwe inwele ufake uyabona nje hayi mantombazana imali bafethu sonke sayithanda but singayigqilazi bahle kodwa mfethu masebenzise wise noma kodwa nje kumele siphinde sibheke ngelinye side lento kodwa ukuthi kulungile yini ngempela ngempela asazi bafethu bese kuthiwa sisititch ngadlala fethu indoda sibadizele fethu intomzini like honestly akesikhulume wena unjani ke la ekudideleni like entombazaneni yabo let's say mhlawumbe uzothi baby ngisacela mhlawumbe ungizama ngemali ukuthi noma i-allowance like nje wena uthi nje ngalento leyo ukuthi abafana they must yabo abafana they must girlfriend into kanjalo
akuyadependa mfethu uyadependa nomuntu omningi girlfriend ala wena like nje umuntu nje udeserve uyambona nawe mfethu kumele uhluke nje kukhona lokho kuzama kwentombazana kodwa nje mfethu kodwa nje nawe uyazi ukulekelele yabo let's say noma yipi ntombi yakhe yabo kodwa nje le uyaziyo nawe kanjani noma ngaphindi disappoint ekugcineni yabo phela mfethu indoda umchito mfethu angeke always vele kodwa nje nawe uyazi ukuthi angeke ngidizele usine kanti usine futhi manje akangithandi yabamba ngiyabekisa nje mfethu yabo always umuntu mfethu ohlezi enza izinto ngicela akaphikisi yona yami yabo uyakhombisa nje ukuthi kahle ngiyakunika indawo yakho yabo wakhe uyeke lo muntu nakhona noma engayicelanga dog ngavele ngimnike umuthi nje ngesurprise for uthi nje tona yami ish hayi kezwakala nika but kuba right ke nokuthi mhlawumbe umuntu wesifazane ezofika esethi baby yazi ngishode ngemali engabe ngifuna ukwenza ukuthi yabo like uyakuhlangabeza angeke ngithi u50-50 mhlawumbe ushoda kakhulu imali yakhe sothi nje uzokufuna imali enkulu wena yena yakhe incane yabo into kanjalo but kukhona lokho okusho ukuthi hayi cha yena uyazama akangizumi kanjalo angenzi njalo yabo ngiunderstand nami uthi hayi angizuma kodwa yabo to understand hayi yabo hayi konke umuntu kodwa phela ngikho ngisho nami ngisame ngokuthi phela hayi ubani loqondile yabo nawe ngeke mfethu uspendele intombi ethole etshwaleni mfethu yabona izinto ekanjalo yabo uyolanda achoose yabo is not make sure or usayivela indawo le kodwa wazi nakho ngeke ufike wena khona khona abamncintshayo kathi nje mina baby wathi wena ufuna ukuthi ngiyabekisa like mhlambe ama dreams sifuna ukuba nomuzi wathi uzongishada amgabe nje la athi nje kahle yena intombazana akayiphi imali yabo leyo gengele athi nje intombazane mina ngiyiphi imali manje ngiyenzela ukuthi nami lokho ngiyakuvumela futhi kubetter futhi kakhulu uthi hayi mayefuna ukuthi okay fine mhlawumbe ngizomrecommendela lapha na Legends Bar uzoyipajectela ngithambo yenza ikhanda lapha hayi kodwa iphindi ishaye le hayi fethu ngeke no phela ngeke wenze mele ube ne limits ezinto esixoxana I understand uthi babe angikwazi ukumcela into engangamandla akhe fethu yabo legend le ayi mina yikho akazothola uzothola intombazane fethu hayi uzothola omunye ozomenzela lento wena ehlule kumenzela yona yayibo ende mawusamthanda ngeke uyixake tanoko lokho umsesha nje umphela hayi man wise bafethu man wise Monday bafethu happy Majida Monday ningakhohle ukuyicabangela asisho ukuthi ningabacabangeli phela Majida qale niqala bafethu as long happy wena naye angaba happy because naye usho njalo Jerry as long happy yabo nawe aqale wena showcase vele sure so nje ayi kuba into kanjalo nje le ndaba zamantombazane mina nje ayi khona uzothi umjolo usungehlule nanani ngotwasho njalo disendethi kuningi nje yabona futhi le ingoma zamaskandi lezi mina ziyangikhulumela zasiduduza at some point yabo neso sishayekile ndoda ngeke ngeke uyilalela ungashayekanga uzoyiza ushayekile thola nje vele iqondene ndoda sanda kudlule intweni umunye ithole sebhodla beselekelela ingoma sethi nami bafethu sokudlule at least ukudlulisa kunokufela entweni mfethu kungcono bafethu ukuthi undlulise into nokukhuluma amantombazana ayi azondana wodwa hawu umbonile hey useqoma indoda ehamba ngemoto this and that uyabo akhona manje ngazi akhona grand uyabo akhona ngempela yabona nje uthi hayi lezi ziphushana nje phambili akekho sale emuva babambene ngabe kuthiwa nami ngamane kwenzeke kimi yabo into ekanjalo hayi lapho usukubona ukuthi hayi i-friendship is strong ngempela showcase ne otherwise nje mfethu asinankinga nani mantombazane asinankinga nje siyanthanda mbathi noma niphafile hayi ngabona ke lapho ke mina yazi khona phela labo baphafa fethu ubona ukuthi hayisekudlulele ke manje overdose wena ngeke i-foundation nithi foundation yabona umbona ukuthi mangamuthi nje la kuzovela ama true colors akhe ngale yabo like siyanithanda niphafile kodwa ayi musani phela uku-overdose izinqa ayibayifuthelani manje mawuneshwap ayiningi cha phela khona into oyibonayo ukuthi ungajola uzushade nentombi enhle but ineshwap uyayikhethela flame shoot usukuyikhethela ukuthi cha no ngiyamthanda uneshwap ngiyamthanda mfethu ishwap mfethu hayi sikubona ngemumva lokho yabo angisho ukuthi amantombazane aright aneshwapa guys nyabaza bafana yabona manga approach intombazane yezo lalela yabona intombazane bese nesinqa
nganasinqa la yabo khona lama video wanukwashaya ke la into ekanjalo yabo mhlambe bese baveza something some issue yabo bese bayakubuza what number le appear lapha ya uzoqala phansi uyobheka yabo bufocus engene bamba leyo so nje mfethu izinto ekanjalo asisho ukuthi balekile isinqa mfethu yazi kunani kunebele wena uthini isinqa noma ibele ayakubalance so kodwa nika lami ngihamba nesinqa yeah ayibele alingabi likhulu kodwa phela yabo but nje isinqa ntona yami na ibele nangijudge noma yasinandaba nezinqazeni bafethu mawuchithile nje la ayitshela ukuthi umuhle ayi labantu mina nje yabo nje amantombazane mfethu ayi akodwa ngathini ubaba mfethu ungeke mina kodwa kusala uyayikhethela mfethu noma thiwa mfethu uneshwapha unjani mhlambe unenxemu mhlambe udisable yabo into kanjalo usuke uyikhethele wena mfethu yabo khona lokho ukuthi hayi inhliziyo ayiphakela yebo so nje mfethu noma yini abe ngisho nami phela cause experience yami ngisakhula nami yabo ngisahamba ngichoose ngisase choose phela manje angeke ngithi ngiqondile hayibo ngisasemncane nje ndoda hayi we still young bafethu yabo kusamele experience we just young wild and free yeah mfethu otherwise kuzo music isithini mfethu music zikhiphan vele kwa music bafethu music wise ikhona lento leyo ukuthi ungabi na data yabo usale emhlabeni kodwa manje phela kumele kube khona okwaziyo since sisebenzisa ama smartphones yabo yeah so nje indaba yo music mina ngisho nje ngithi hayi ngisalindele umusic omnandi ojulile futhi kumaskandi yabo ngayisho ATM what the fuck dog yazi bengisala kumaskandi but yabona ngalendlela engithanda ngawo maskandi ya ngiyawuncaswa wona but bese ngibuya nganeno culture wise yabo ngoba ngibuza ngeATM yabona lapha kule album leya khona bani kambe Uraf yes Uraf Java Ndlalifa ya MC the Halster the big dog so bamsotraman bafethu mina lapha ngithanda what you call this song yokuqala ifavorite yami hayi man wayibaleka man wayikubaleka ifavorite so bangathi manje nginamanga okay fine ibandla no not ibandla dog ibandla mina yabona ibandla lifuna ngalokho ngijula nami kakhulu uzoyikhumbula le ngoma but esibili i-save me yabo i-save me na ishayiwe na ukusave yeah save me one deja vu ngisevile bafethu siyabonga deja vu yeah showcase wena ithini lapha na top 2 or top 3 salalelile ngisazodinga ukulalela futhi angarate hayi otherwise shout outs lapha na bafethu ngikhiphile African trap music siyabonga salute nasibuyisa amathemba yabona lapha na my city unethathu IMT MC hayi every feature lomchitha niyamuza hayi ngikhona bafethu ukuthi manje yazi kushoda amanzi la yabo but ngikhona nalento ingibambile but nje bengayishali ya vocal nje yabo yeah ubo Jonas nje nawo wena Jonas ukhuleke good man yana ndoda ayipoza le ipoza lo yababa lo yana but kamalale ya series le ya the polygamist yeah polygamist ikamalayo le ya series lidinga dictionary yabona yabo polygamy yabo isembo yabo izinto ekanjalo yeah so polygamist imake Jonas main character lapha noma I character eyanawa like phela noma ngizothi phela ngiyibuka main character le bathu shonile mosfuthi phela mina ngiyabona mina story ngisazinyana kuma comment yabona no video la showcase angisazi angaze ngayibuka to hayo nishayiwe le yalokho njani le ya series kakhulu yabona kodwa uJonas lo ya khona lento lethi yabona emtsizweni noma mawuyisoka yabo khona lokho ukuthi hayi no hayi ushayiwe sinqa yabo because ngiyabona lokho engisakubonile but at the same time mfethu uyabona mase ukuthi lo mjita lo umosha nje ifamily yakhe yabo because uJoyce unkosikazi wakhe uyambona ya lokuqala unengane akusuka ukuqala but lapha ya mawuyibuka uyabona umfazi oqala lo oqala ubani kambe lo nang lo wayejola no
ekukhuleni kwabo man besakhula ubani isho ukuthi nawe siqala besakhula ne yeah bayaveza ama scenes la besakhula khona uthi kahle kwenzakalani ukuze sifike la let's say like so umndeni yabona umalume ayibekusanje but engayisho ngoJonas uJonas uyamosha umndeni lapha because mina umosha wasani yabona nje ukuhlangana nakho character right for abantu abasakhula ne because manje mfethu mina ngipromote le nto vele le character idlalayo nje yos igrand is character yes we actor part izinto azenzayo mfethu ifiki ibhede lapho mfethu because into enazenzayo boy uyabona ukuthi ndoda yabona nje futhi eselala nale yangane encane esikolo leyana umenzi lapho beyifunani lengane because nje ama video lawo engiwabukayo wangaze ngiyibuke ngilandele kodwa istory nama khona conversation ekhona kuleso space short of time ngiyabona ukuthi low parts enyambona uyapraise uJonas ifethu and uJonas usenze sagcina sikhohlwa naye World Cup because angazi la series bathi rank number 3 or ila nje top 5 5 ngathi 5 kuyaphansi showcase kuma series nje asebukwa worldwide ngathi la kufanele ngani senze sakhohlwa naye World Cup ne comment ndoda bona ama endoda all everywhere kodwa nje uyabona ukuthi igama la Jonas yile livelile ne livele kakhulu nama rapper nje asazovuma ke nalo abhalele sa story hayi bani vele uyazi ba angazi but ngiyacabanga wala eSouth Africa because vele yala in Southern dog esifuna ukuthi ekhishwa ama series ne a serious too much mina yangibore generation phela ngibukana nento eyodwa uzalo uthini ngozalo izikopelana into eyi1 uthini ngozalo ayozalo thina salibuka lisashisa kusekhona uxabha ngithanda ama characters ngithanda storyline lawo uma ngiyosibuma ekuthiwa nje akahlekisa ngizohleka obvious uzokubulala uma bulala but lokho ngihlala ngibuka ngagcina ngiboreka ngathi hayi ngizombuka le TV mina ayilutho fethu otherwise nje fethu hayi siyabonga fethu yabo si on bayenza lento abantu bayenza nathi sikhona aba fitness support lapho manje le South Africa at least bafethu ne sivale manje uthini hayi kona bafethu sibonge kakhulu niqhubeni subscribe lapho guys sawadinga ama subscribe wenu senicela sikhona comment sawadinga sizuvo lwenu share futhi guys share ni support njengoba ni support oBeyonce awuyini manje ngani maba support oBeyonce baleni ngabazi nokubazi thina niyasazi ke sikhona abasaziyo nje futhi fethu yabo bafethu sikhona sokhula sisonke mos sizovuka sizohlanganana somewhere somehow sinibonge nathi bafethu mase sinake okuthiwa imbathini ama give backs guys so give a back sicela nje okamanje siphushaneni sonke we're gonna give back to the community azo comment ayicelele swabize swafeature yonke showcase peace out ne siyabonga siyabonga bafethu peace stay tuned Drip me kule manzi